topic that we are going to discuss today is 4.3 political socio-economic dynamics in Muslim sultanates ባለፈው በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ውስጥ የነበረውን ፖለቲካል ሶሲዮ-ኢኮኖሚክ ዳይናሚክስ ነበር ያየነው። አሁን ደግሞ በሙስሊም ሱልጣኔት ውስጥ የነበረውን ፖለቲካ የማህበረሰብና የኢኮኖሚ ጉዳዮች ነው ምናየው ማለት ነው። በወቅቱ ምን ነበር? ይሄም በ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ነው። ኤክስፓንሽን ኦፍ ኢስላም and the rise of Muslim sultanates ነበር ማለት ነው። እንግዲህ በዛን ጊዜ Islam spread into the central and the southwestern parts of the Ethiopian region through Muslim merchants and preachers. እንግዲህ እስልምና ወደ ኢትዮጵያ የገባውና የተስፋፋው ፒስፉሊ ነው። በተለይም በትሬድ ነው። በሌላው ዓለም የምናውቀው በጂሃድ ነው። አረቡን ጨምሮ ሚድል ኢስትን እንዲሁም ኖርዝ አፍሪካን ጨምሮ በጂሃድ ነው የተስፋፋው። ኢትዮጵያ ግን እስልምናን በሰላም ነው የተቀበለችው። የተስፋፋውን በሰላም ነው። በንግድ አማካኝነትም ነው እንግዲህ መስፋፋቱ የሚነገርለት። Trade led to the expansion of Islam, provided economic base for them, formation of different towns and trade centers. The old city-states of Mogadishu, Brava and Marka were used as ports for their interland ማለት ነው. For the trade in the northeast, Massawa served as an outlet. The market towns that served the Zeila route include was Gabaya in western Shawa on the Fatagar Dawaro, Harar route ማለት ነው. ዙቅ ወይዘሮ in old Damus እነኚህ የመሳሰሉ ትሬድ ሩቶችም ነበሩ ማለት ነው። ክርስቲያን መርቻንትስ ሰርቪንግ ዘ ኪንግስ ኤንድ ሱልጣንስ አስ ኤጀንትስ ማለት ነው። ክርስቲያን መርቻንቶችም ነበሩ ኪንጎችንና ሱልጣኖችን ሰርቭ የሚያደርጉ እንደ ኤጀንቱ ነው። ሙስሊም ስቴትስ had significant control over trade routes that passed through the Ila due to their geographic proximity, although contested by Solomonic kingdom, especially after its revival and consolidation ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው the backbone of Muslim sultanate is trade እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በዋነኝነት ኮንትሮል የሚያደርጉት እነሱ ትሬድ ሩትስ ነው ማለት ነው። ከኢኮኖሚያቸው አንጻር ከኢኮኖሚያቸው አስፈላጊ መሳሪያ እንደመሆኑ ማለት ነው ትሬድ ሩት እና አንዳንዴም ያው ፉክክር ነበር ቢትዊን ሙስሊም ስቴትስ ኤንድ ሶሎሞኒክ ኪንግደም ቱ ኮንትሮል ትሬድ ሩትስ ማለት ነው። ኮምፒቲሽኑ በዋነኝነት በሶሎሞኒክ ኪንግደም እና በሙስሊም ሱልጣኔት መሀል የነበረው ትሬድ ሩቶችን መቆጣጠር ነው። ያንን ከተቆጣጠር ስትራቴጂክ የሆነ አድቫንቴጅ ያለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ተርፍ ታመጣበታለህ ማለት ነው። ምክንያቱም ትሬድ ሩት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ብዙ ገቢ የሚገኝበት ነው። ብዙ ትርፍ የሚገኝበት ነው። ኤክስፓንሽን ኦፍ ኢስላም led to formation of Islamic states often led by sultans ማለት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ሱልጣኔት የተባለው በሱልጣኖች የሚተዳደር ስለሆነ ነው ማለት ነው። Most known sultanates during this period were Ifat. በፊትም ዲስከስ አድርገነዋል። Ifat was established around 1380 by Walasma family. ባለፈው ቻፕተር 3 ውስጥ ዲስከስ አድርገነዋል። Realized that Ifat was becoming an easy target to the Christian kingdom due to its location. እንግዲህ ኢፋት ብዙ ጊዜ ከክርስቲያን ኪንግደሙ ተጽዕኖ ይደርስበት ነበር ጂኦግራፊካሊ ቅርብም ስለሆነ ፕሮክሲሚቲ ስለነበረው ከክርስቲያን ኪንግደሙ ጋር ማለት ነው። ሌላ ዘ ሴንተር ኦፍ ከዛ ምንድነው የሆነው
እንግዲህ ኢፋት moved further to the southeastern lowlands in the highland districts around Harar in 1367 ከክርስቲያኑ ተጽዕኖ ለመውጣት የኢፋት ዳይናስቲ ወደ ሳውዘርን አካባቢ በተለይም ሳውዝ ኢስተርን ሎላንድ ሙቭ ሽፍት እንዳደረገ ነው ወደ ሀረር አካባቢ በ1367 የሚነገረው። ፈርስት ኢንተር ዳካር located southeast of Harar, consolidated its power in Harar, began another phase of military campaigns against the frontiers of the Christian kingdom. ከዛ ከተጠናከረ በኋላ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድም አቅም ያገኘበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው against the Highland Christian kingdom. The center of Adal in 1520 changed to the city of Harar because of the Oromo pressure. In 1566 it changed its capital to Ausa, the present Afar region ማለት ነው። ከዛም እንደገና ከሀረርም እንዲወጣ ተጽዕኖ ነበረበት። ምክንያቱም የኦሮሞ መስፋፋት ነበር በወቅቱ ፖፑሌሽን ሙቭመንት የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት የምንለው። ከዛ ተጽዕኖ ለመውጣትም እንደገና ካፒታሉን ቀይሮ በአፋር አካባቢ አውሳ በሚባል ቦታ ቤዝ እንዳደረገ ነው እንግዲህ የኢፋት ወላስማ ዳይናስቲ። ከዛ 4.4 rivalry between the Christian kingdom and the Muslim sultanates. competition ነበር፣ power struggle ነበር between Highland Christian kingdom and the Muslim sultanates ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ መጀመሪያ ቀደም እንዳልኩት the very reason that brought rivalry between the two kingdoms or between the two powers is the need to control trade routes ነው ማለት ነው። እንግዲህ የንግድ መስመሮችን ለመቆጣጠር ነው እንግዲህ የሁሉ ፉክክርና ትግል የመጣው ማለት ነው። ዜላ was the main outlet to the sea during the medieval period. The ambition to control the Ila trade route and commodities that passed through the Ila led to rivalry between the Solomonic rulers and the Sultanate of Ifat ማለት ነው። በተለይም የዘይላን ትሬድ ሩት ለመቆጣጠር ሁለቱ ኃይሎች ይፎካከሩ ነበር። the first recorded conflict between the Christian kingdom and Ifat took place in 1328 ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮንፍሊክት የተፈጠረው በ1328 ነው በሁለት ወገኖች መካከል። the immediate cause of conflict was that the Sultan of Ifat Haqadin first stopped merchants belonging to the Christian king Amdazion, confiscating the goods, capturing and imprisoning the king's agents. ከዛ አምደጽዮን defeated Haqadin first and replaced him by his brother Sabreddin ነው እንግዲህ both Ifat and Katagar came under Sabreddin። ከዛ ያው Haqadin ፈርስት የሚባል መሪ ነበር የነበረው የመጀመሪያው ኮንፍሊክት ሲከሰት በክርስቲያን ኪንግደም እና በሙስሊም ሱልጣኔት መካከል። ከዛ ያው Haqadin ፈርስት ተሸነፈ በአምደጽዮን። ከዛ አምደጽዮን በሱ ቦታ ሰብረዲንን ተካ። The Sultanate of Hadiyya and Dawaro made an alliance with Sabreddin። ከዛ በኋላ Sabreddin was defeated. ከዛ as a result of Ifat, Fatagar and Dawaro were incorporated ማለት ነው። ከዛ ሰብረዲንም እንደገና ሬቤል አጌንስት ደብረጽዮን ማነው አምደጽዮን ላይ አሊያንስ ፈጥሮ ከሀዲያና ከዳወሮች ጋር ዘመቻ ለማካሄድ ሞክሮ ነበር። ይሁን እንጂ ተሸነፈ። ከዛ በኋላ አምደጽዮን ኢፋትንም ፋታጋርንም ዳዋርንም ጨምሮ በእጁ አስገብቷል ማለት ነው። Amdazion required from them annual tributes and freedom of movement for all caravans through the Ila. Following the decline of Ifat, other Muslim sultanates like Sharqa, Harar, Bali, Dara and
Arba Bani were also seriously weakened. Conflicts between Adal and the Christian kingdom በጣም ነበር ማለት ነው። Following the days of Saladin and the loss of the Ilatu Christian kings, the Muslim sultanates declined its power. Saladin's son, who took refuge in Yemen, came back to succeed his father. During the mid-15th century, Emperor Zara Yaqub gained some access to the Red Sea. In 1445, Zara Yaqub defeated Sultan Ahmed Badli at the Battle of Yaguba. As a result, the son and the successor of Ahmed Badli, Muhammad Ahmed, sent a message of submission to Ba'ad Mariam to remain vassal to the Christian kings ማለት ነው እንግዲህ። On the days of Muhammad, however, Adal was still strong and continued its struggle. Hence, the reigning monarch Ba'ad Mariam campaigned against Adal. Despite initial success, the army of Ba'ad Mariam lost the battle in 1474. The successors of Ba'ad Mariam proved weak in their dealings with the rulers of Muslim Sultanate. Kaza Emir Mahfuz Imatal died fighting against Emperor Lebna Dingil. Kaza and his son-in-law Ahmed Ibrahim ibn Imam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ probably known as Ahmed Gran or the left-handed took over the leadership. ከዛ እሱ ከመጣ በኋላ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው የፈጠረው በክርስቲያን ኪንግደም ላይ። apart from the hostile relations, there were wider socio-economic and cultural interactions between the Christian kingdom and the Muslim principalities ይላል። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ፉክክርና ትግል የመጣው the need to have trade routes ነው። the need to control trade routes በወቅቱ በሁለቱ ፓወሮች መሀል ኮንፍሊክት እንዲኖር አድርጓል ማለት ነው። Trade continued to be the major channel of social integration. Also, it had long been the source of friendship, interaction, interdependence, and conflict among the states of the region ማለት ነው። ትሬድ እንግዲህ ኢንተግሬሽን ያመጣል ወይንም ደግሞ ኮንፍሊክትም ያመጣል። እንደ ሁኔታው የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው ማለት ነው። እንግዲህ the long distance trade and the local market served as core areas to social ties. Relatively, the difference in ecology of the Muslim sultanates and the Christian kingdom created economic interdependence, which in due course strengthened socio-economic bondage ማለት ነው። Merchants of the two regions often moved from the highlands to the coast and vice versa. It was through such caravan merchants that the social links were strengthened and religious spread. Thus, these interactions and interdependence in economic, social, cultural, and political spheres lay the foundation for modern Ethiopia ማለት ነው። እንግዲህ የሞደርን ኢትዮጵያ ታሪክ ሲታይ አመሰራረቱ በኮንፍሊክትም በኮኦፔሬሽንም በተለያየ መልኩ ኢንተግሬሽን ተፈጥሮ በትሬድ በሪሊጅን ነው እንግዲህ ታሪኩ። Besides the above discussed socio-cultural and economic interactions, the period witnessed the flourishing of Ge'ez literature as evident from the works of Abba Georgis, Zagazischa, and others as and philosophers epitomized by Zara Yaqub. እንግዲህ ዛራ ያዕቆብ ፊሎሶፈሩ አለ፣ ኪንጉ አለ፣ የተለያዩ ናቸው። On the Muslim side, literature had developed, including the works of Arab writers such as Ibn Fadil al-Umari, Ibn Khaldun, and others ማለት ነው። ይሄ በ13ኛውና በ16ኛው ክፍለ ዘመን መሀል የነበረ የኢትዮጵያ ወይንም የሆርን አፍሪካ ታሪክ ነው ማለት ነው በተቀሉ። ከዛ የሚቀጥለው ያው ኤክስተርናል ሪሌሽናቸውን እናያለን 4.5
ምን ይመስል ነበር ኤክስተርናል ሪሌሽናቸው ሁለቱም ኪንግደም?